Mi tiempo libre lo pasaba leyendo. Na Nišvi u bioskopskom programu je i dosta domaćih filmova. Jedan od njih je i autora Stefana M. Mladenovića, Nišlije, koji je svoj film snimio isključivo na španskom jeziku, potpuno sam, bez ikakvih financijskih sredstava, možemo tako reći, a reč je o filmu koji je dobio i ozbiljne nagrade na međunarodnim festivalima. Hajde ti najbolje da nam ispričaš, i tema filma je vrlo ozbiljna. Jeste, prvo dobroveče svim gledalcima. Film koji smo gledali na Niš Film Movie Summitu je Louis Lek nije tvoja krivica. To je moj potpuno autorski film za koji je urađena originalna muzika. Ovaj film je podržao Sekretarijat za kulturu i informisanje grada Niša i ambasada Španije u Beogradu. Film govori o seksualnom zlostavljanju i u 29 minuta koliko traje film ja igram 7 likova, gde većina likova zapravo predstavlja period iz mog života. Meni je bilo neverovatno interesantno, zato što ovaj film je mene potpuno izvukao iz komfortne zone, a smatram da jednog umetnika to treba da inspiriše kako bi uspeo da stvara i da raste za budući projekte.